Namanje sijonge inhliziyo zethu ngoba sibona imisebenzi yakho. Amen. Ngeke sathi awusekho emhlabeni kodwa usebenza kangaka usaphila namanje. Kumke abantu benkosi ize ngephupha lento last year nge-15 or 16 kaNovember. Maniqeda unxiba le ngubo lele phaya eJerusalem. Afika uxhego enganaziyo elidala kakhulu. Lathi uyangazi ngubani? Ngathi angazi. Hayi angazi mazi ukuthi ngubaba Masango. Abaningi ngibathi nahamba emhlabeni. Ngo-1984 ngoFebruary kaNcwaba. There's no such ngisaphila namanje ndikhona. Amen. Emveni koko waphela emehlweni. Afonela September no Sis Josephina no Mekoni ngabaxelela. Khotso. Ndoba apha ke ngizakwenza icake. Communication breakdown eyenzekayo. Message yami yafika late kubo. Amen. Ngoba yonke into eyenzwa apha ngifuna be connected nesizukulwana sika baba Masango noma Ana. Nxa le COVID ke there's a lot of communication breakdown. Asikwazi uhambelana ngabe